E hia ana ngā pirihimana ki te hui ki ngā rangatira ā-iwi ki roto o Waitangi i tēnei tau, ki te matapaki i ngā rautaki e toko i te ake ai ngā Māori e takahi ture ana. Hei tā Wali Haumaha, tūmuaki Māori o te Manatū Pirihimana, kua kino te tīmatanga o te tau nei, i nā rā hoki kua piki te tatauranga mo te tokomaha o ngā Māori e takahi ture ana, e noho mā rūrenga nā rānei ki te hunga takahi ture. Hei tāna me whakatika i e rā huatanga i Naia tonu nei, anei a Roy Hananuri. Kei te piki te nui o ngā hara a ngā uri Māori. I te tīmatanga o tēnei tau, kua noho ngā kōti hei kāinga rua mo te iwi mahi hara. It's been a horrific start to the year. We've had incidents involving our young people in Tūrangi, in Rotorua, in Lower Hutt, in other parts of the country. Ko te hunga kei Wainganui i te tekau Mārima me te toru tekau tau te rōpū mahi hara nui. Nā whai anō te wero a te tari pirihimana ki ngā mana ā-iwi. If we have to talk about crime prevention in 2012, we should be talking about it in our homes. And that is the clear message that I want to give to Māori leaders at Waitangi. Kei te whakai tēnei māngai o Ngāti Whātua ki te mahi tahi me te tari pirihimana. Me pēhea e mahi tahi ai ki ngā pirihimana, mā tātou anō, tātou e takatu ana ki raro i te hea ki te ture, mā tātou anō, tātou e hakahaere i wā tātou. It disturbs me every time I walk into a Māori home and see the hurt that's on the faces of the extended whānau, the immediate whānau, because somebody within that whānau has committed a horrific offence. He oi tērā e tehi Māori kei tērā atu pito o ngā hara. Pēnei tēnei pāpā no te awa kairangi i mate i te rāpare i roto i tētehi tautohe ki te huarahi. In Nainai in the Hutt Valley, we can only extend our aroha to the family and the victim of that assault. Hei te rā i mua o Waitangi ka whakatakotori ai te tari pirihimana i tā rātou rautaki, kaupare hara Māori. Roy Hananuri, Te Karere.